Tuku na siyong tikin Scott. Well, tua, lumisilipan, Paing wishawan. Kulo malap, nganwi kong kaksakin gat ke pelsinge. Srui malap ke si pau kakketeyac holi tusinge. Kadin si kataga long gas molal, wana matikin perle lakkalnya. Wola nalan kaslan kadin kaslan lasho. Na mwet Kosrae ke life gas lasho, namnas nona pelnakewa. Wiowos ke pelsinge. Like a share. Nagat kipe akollah lowos sifac God bless you and your family. Got Srui malalap ke phone siya. Nake oli tusinge. Blessings ma elusi ka din si patagak akollah nage kas moonmal. Tigin manangakalan niya piyan siya. Finarson sa kuluka kate wetok leke online na share live gas. May clark nas likiyac comment si luin. Kung taga yeme kumarsiya ke pelsinge. Di si gas na photo to tuwo. Kalain wo wana local time moment. Kada sung nag-share. Oo. Sano. Toko yung nakataga nag-programming cash lang. Hey. Tiginin nga na share. Well, huwag nga sa sko na. Manaj, fingkum ko. Okay. Well, unso ko nga, alad pag mo, ekarikat peki, aspena, mwetlas ma, dulle vartigikat, akketeyac. To you, Pedrina and Nicole, Amber, requested by Ramsky and Tom. Lowos, Ramsky, Amber.
Right, tingin ko bilo man lap. Nan wi ko makalin may tam tayo to US matakasam lang ne kimi Churton Luke Finan Tuam, tam tayo tutor, Makil, Killeen, Texas, na tam tayo Mekrit, Astike Prem, Finan Kosrae. Bilo man lap ke kurs taga likiyac pa siya was kamen, kada kaya fi pamatulala kuyas ngan, taga balikiyac si kamen nan. Politusi nga kada som nage o communication ke pelsinga, som nal tingin tres kalen ikesla line na, pa olitu ke si proy. Mitigin amnas wikat ke onin ikesla lowos ke KahsInKol. Bilo man lap. Well, wenang akketeyac kada som Aiken Washington, tingin tres kal, amnas ko wikat ke si proy ikesla. Kay klamalap na Mr. Lipan, ngan wi ko min kaksakin kat, kemolas kewa, engan pain be met wers na kewa, ay pengan kaksakin kat kewos. Kekos silalain wikat ke hour of worship, finan laga en mga arshwe Kent, Washington, alumekos nitlongol siyengena. Alal feng mula Mr. Lipan, si arsh finan San Antonio, Texas, ila luf arsh metigia, itkos tongol siye, ekos ken makos arshwean, e finan mlalapes wiowos, kesi kamenan ka finan na ke inge nakkalimilaw ikas pema tagalasha syngawos. Nanana faklala katreni metiget fastameta katsiakla singat pat marsin gsao dan wikat ke makadak fasya pakat kan fastamet akbas wiya ke bal singat penipray katsivil pe takana yetom kat flatlash in sivil pe na faxefi inaglin kum kaksakin kum ke wolacna lom ke ushnya klom nalmet metlom flat lenalom kum siaurelak shao singi fella singi kum sapay makas when glosi fun na tum na yosh mwet ainda digia shish kajak na shish in molikatle kat finjige kat in fatamize tapan lang silom na shish kat papa in sapay makiwin na tum in misya cash Arlena sesa kat mweta in kanash ke oyengi. Akala mina sesla. Almet metlom kalom. Ko oyelom. Kat kofla na aftodo na ke. Kat akilin na kat fotodo la na pay. Ke mo lasha. Ke sinful nature lasha. Kat met susa na ke fela si masisista ke magulut. Paina gataga na yetom kespin wangen kalash wangen etalash etaitete kat ngeshesium kat papat marsin gshaw anak manas chetuin lang sikat kat kaksakin kom kima pes makat yukan ak lagi lusen molasha kat wedok lagi pelsingi inaklen tang flatlom na sinmet seoklen awiyash Glom alapsa ke kaslom, akalem yana sesla. Metseo klash ma fastagi kat ma eken metlalal fongi.
elos mutullena. East lensi komema taksalossia, likiyac lalossa, insueke siemano saasena irum. Se tjekna na ses, kat finchak na moul, appel in sjaflagi rapture. Ewa jepe nuk jankisi nuk saasia, insueka na elaitsia, nagisip kanjing. Nakmas käsikat kat päpä, kispen ftotole lasha, nikin lasha. Painakat napatat na ke oye, tia fal ke monin na lalfungilan, simut Kristin. Painakat na siya kikashalom. Nakmanas, di nakaiwa wiyash, kin suwasik mailos aswe. Finne kongta kainiki, masma, ashirolos. Kangalngalan mano, kamanastalan nanak, oye nga kewat nga siya kikashalom kat papa. Kesta na siya kadin tala, unwala F1 likimange, ashirom. Siya tiyek na siya pe, ingain siyak pe, kimatuas las makat lippisivin felsingi. Mwet wias maasin kapur, lomkelpous, anak na skat papa. Akes maganyelos pe, la Paul Silas plabem tain kapur, matlalalfungi. Iloson, ne siya sel inkosalos taltal, kiuskneklum. Maingyak kay kat matlalalfungi la, metakain kisangkat, katalalfungi kom. Panagat karas na rum kipelsingi siya kikashalumin wikat, yok yar of worship plus kipelsingi, kat ngesesyum, kuminash ke makatash kya. Kaslumak kalem yak ngenge kat la yen na kewa luo tolu to ganiwe, kom oyepe ashwe. Panag kipelsingi kat ngesesyum kikashalom, inaknas awiye, akketeyac. Kifakaklas ke may lutut makom ako katin kain tao lakil tusingi, infal na ke masim lakya. Main kaslom chekain fulok na irum pusya. Los sen vulwas kinuknugin me unlom, katinge, sabay katla. Kain mwen na tum Jesus Christ katla alfungi ke. Amen. Lumalap na Mr. Liban, belang flok na irum. Kay gulumalap, kada aklin be tampel chiwiyasngan, kenye gulumalap, tarile nain wikasin proyain kaksakin kat kemo laskrewa, kat nofon namat kuluk kat fototula. Para kat taga nakikas mo lagi pelsinge, ilan si bakas makinyo kat ke pakotin yokwal, lang sikawul lang na sinfela singa kayo. El tagain me, seek to save the lost. Naka nofon na fototula. Gas mo lag mo kayo na bain akas makinyo me usia ton menchima katin naslas la katin may kisya kayang siya na to. Nalalan fungi pa ki siya may unlock processing. Why not John 3:16 akalim niya? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Allah down and up front for sing. Long she fell, no? Long she fell. That's just nature lang God. Common creation bang. Manchi mat nagawa fell on the phone, mat nagawa fell sing long shit. That's common. The transition point she get forcing about that whoever believe. El dila common el som saving creation. Mana na sin machila gal fungi. Naraga true kaksakin God ke oli tu si mal situation na siskatin da akyok ke si fela lap si ke wixing sang si makayang fall on na sin God. Tigin na to ka na ke kuno kanin tosto ko musyenge enganak lan God, God's delight ke kas inge sa, God's delight. Zephania saptatolu for singalakos na yolongo. Eving got some liye kishin pro agat liye katan na katan nakalen thankful at lan God. Naragade ispela nakalen be me walin na kayo mamta ke inasyo lalos ke Belgium thankful at ma takarun God. Lagi mong lalan
nena shell kiesh kat akalamin ne tolunga ne Mother Karen ne Michael Steven ne Julie. Tuesday afinan mau kat tukinilya tamil son Philip. Dudu nga tagak tana liya ke Facebook tana tamil chuwesh. Palmerson paluga Charlie el banglap. Ngatuna inchenge ke shpen February 11, 2012. Yeah, siya tolu masong nga pangasang trumpin. Ngamit naman na kaya makapulan fel. Pagkesipen pa ko tan yok man gana likas sila kaya. Shows Mary Casual da misya pinagkuwang may totoo ni ay nga nite siyak kisyen siyak siya kaya siya pasta matagal ay nga na rin siya uwa. E vingong pa shows Mary kumakul na. Kaya finchi siya silsik me kumakul na. Nangaway ka na siya tolu kiyash nga we tamla siya kuyash nga son Palmerson parang asin siya nga misya niya may makakasin siya kusugong nga alcoholic nga si smoke pipe fashion nuke 3 packs a day Copenhagen Kosrae kikiap na sintan kiya to kanin mapakantan nga raw kaya pelching kisyen siya kusugong taga siya kaya siya pinpakutan yokwan God likiyac siya langan akfusha sila insiyak ang taga nagimapayawal lain siya mga long siya nga so natin tol naman nagawa cold turkey na ni mo siya nga na siya na shape and mold me into the image of his son Jesus Christ pang transformation siya nga ngon man God ilya aksiwa siya God aksasya siya God kaya kas mo lal pang pangfalat ma taga akas makinya kisyen pro sila tikin tres kalbiyanya. Kati na napay katinakol na. Jesus lefoloko. Wangan napay masyayan masya nga pa yoks pa met. Ako lasing nga magana pa kadin me. For lao liyak ka makuluklas. Put our faith in Jesus Christ. Kati na nakadinwayan na matayin fortune makers makakula lam lowos. Sano tagal ng kroom. Katsano kroom. Jesus Christ. Edpa kroom nagka-pride. Pride, church, body of Christ. Waiting feast siya bagat ng tasano. Utakyak lang church. Matalad ng misya mo in Christ. Utakyak siyon. Jesus ka pa kanya nga. Pangin masya katsano. Sikyak nga, no one knows. Now the best thing for me and you when I got like a pamphlet, shelf lang na mga katil lang na si mitlash, shelf lash nga. Neto likiyac nga, with lowos nga. Katinakol na. Argapel siya nga ka na ruos, kakain akyas makinyakat na phone na. Kasi siya may tagakaya puklal Zephania nga, usya na pa katin lila, art restoration siya ito. Nukewa kadash kem siya nga. Restoration siya pa ito nga. Takarong Jesus Christ mo kayo na. Wangan masyaya. Well, let's stay focused. Wana Colossians up tatulu. For shackling me. Kat siya masyasing kasaw. Where Jesus is sitting at the right hand of God Father. We don't have no room, space to play around. Moulan may tapakatil ta ka na kaya. Then we need to stop dancing. We need to really open up the Bible, read, pray, and kemetlash. Kosrae na kayo. This is real business. Kat kayo nila Jesus and some of one. Then siya tapos singaul ay i-put forth 100% in molyala ko. At kilo kaksakin gat ke pela, kilo kaksakin gat ke malikas ta kadin si betaga. Paing met large, ako na nakadlutot na wobo mat tikin tres kalila ko. Nagya. Nga sang bela, landaga, samla, akketeyac kayo nagat fa-fashionet nagya. Akketeyac. Tikin tres kali kung kilo manlap kayo siya pela, navlot na room, nagat fa-fashionet. Tikin
Well, lumalap. Ang siya sa ko ngayon, uwan ka long na pangata ko. Kasla. Kaksakin God ke mwet wias ma kat siday kinon langay ka niki persen mwet wias. Daarvan lilla ma we akvalat je tune non kos finen melim ke yatarie. Video siya mga suki ke plan pelsingan. Sangan kata fin pa panganan si malumalo na asweo. Na ke announcement lal the Minister Lipa na alena era man in kain ages makin yekat ke reality singe. Met si mayak we compose on sugonge fin pa tamle le Minister late le Minister astige prem ka fin siya ulalam tan ke Allah ngana kden kompe damdal mekret astige prem dikna de usan. We got da finansiya dal bemit. Kat metange tagay ni forskning ala ke mollasra som lutut ala kampare pe orala pe shkashak na wowosin na sirfinen yena ki orek ma bank belsi mit katalik Kosrae ngay kain likiyac ligi orek ma kaya na ki shkashak siya likiyac ngay dekle na sindam la jiwiyash ngay fineson web ko isam lakkel siya nadal basta palo ka ngay Permission.
Tamlit tamal barmersan nga sono lilo k88 na shamsham la gailandet ka wiam dange lut da snellalala wo el vashne bangaflokta el siaupe ala kaksakin si mga isamal kaya pa si selatalik pengen kanara finan ko siya hasta kaksimam da rikleki pelko fange elemta mwet na fuko ko pa siya kanan ka ang kafen pak mas anadalin yelder lungs out na fakla basta ka fakain mange el pa simwet mga isam shukke o yasinge nake matwel nake statue la lang atena bangon mo el kan rakano yasinge naldaga na Seattle artpel kat sonol wala son pena yen inganda aita ile very well manner nara ki sham kun peniki kel dam lit Josmer Castro na cake de loman na Mr. Lipan kaksakin gat dal pralansium fin ko mesom na ke masal na Julian nga mo epel na wo sibe ko minara testimony singa na sin with wiyashma eta ko ene ke viewing lalan fin kain ikil komle kuminekle men ke testimony loman kum kainkin pe sham ki pelma parents loman fast ko usan ke ko makat papal chot na sumke malisungyan ko misinge kom aske kastalara confidence singe de ko ale manaklat kalimke yena finen Seattle katastam singe litu apamtan fakla wang namut ko yashish na singe en mutawaek na sulyakin nage patte silal masammange shafla ya viewing silal pagkat ito kani kenge ke Fred yaga bakal ban nikin lash na Mr. Lipan ki mool si makatash kenge kat me molin shuk magayna kat tena itala me likiyac na panangara this is a new day the Lord has made na mena sasya patakange kanin medeli ke Facebook ang kam dal dinat kay len this is a new day len na mena sasya patat na panangara kepe sham lak mga kalemi ke takalash ke Victoria ngakin kalem si wosta teman sin bet nagawa pamasinge gastan gada tako na ashkainin the Mr. Lipan metoy ka singal tolu ashkainin folk akos ma el typify me akden je basmasen Okakos ngayon me prefigure inge okay artakos en ma kiasan patatyang nage ke sitsken patatyang nage enakos ngayon nako inge ngayon Als reaction akos e fumo. Masih shaflangan pa usi me 30, 60, 100 full me inche pa yeshi na ke kaslan gar shaklu. Una. Versamit. So me fumo na ke masih fact Paing men als je in de Old Testament alle me God el fat na je Moses talit na din God ngin la lain chine ke non gosh komsom lain chi kom shakat men no fal na ke show fat na ke non gosh komin shakat ma fallen penna ke lena kit kosh men me akwa makatil sang na sin lena kit kosh mong na theory mara dal arfish on the sixth till slang lendu the one on fact ngan mena sing typology got foreshadow ma chichel the fact man the bread of life ara in the wilderness lena ke what al the shop mena sing kang
Nangako daga kung fact piang this is a new day. Yesterday kataka kishbin pak ng yoklan kat kadin me taka nake bread of life kas mo lan God. Oli tu singe kishbin pak ng yoklal kishbin me langkalang lal chiba kaskat chakatin chiba taka ako lang nake bread of life. Naro masinge na kadin kapat na ke men pang masimaya la kadin ako lang nake tak flok lan lem kadin ales ma ako lang. El floko kagat patachang nake pang flak chima ka tram kun netolu we tamle lu yesh. Naro ale yok shpe kadin kalam gela. Insiom nake oye Kastlan God in fully open receptive nake oyeng gas mo lan God naga chiba kalim ne tigin na daga samsam kin Zephania sabta tolu singa nakot nake longo ul gas nge belchigot longo tiga in flock empty bangare ma bang miracle bang power of me word of God mole Kastlan God el kosoli gi double-edged sword hen na kayo masisi yang Kastlan God hen singan me el tiawana meta alteria ki en na kayo Kastlan God shun hen singan nekle aro fin shak large arske Kastlan God mo large Kastlan God na me sima way medin Kastlan large metiga tumur ma pa Kastlan God am gulo malap tigin treskel ke kumsiya popolyak na wo she source sima ke samram ginge meto singa tolu la taga ro liti lalingan me lem na ke tokosailan ka tokosailan inkasal inkala ilo malap tigin Klumalap le Mr. Liban na nakayekat ke nga daga samram ke met pala si masam ke Enganwack kat singe nga ke siyak ma singe sum na ke mabe makatash ke nga flokon gomme na kum samram ke na ke me kum culture ke eklaloman nagsinsiyak siya mataka na si ngan metigan fast na meta pa mak tolu fosong lalikos as kung nakatayan ke masif fun na makat papel na naknas na siya simplify ka singe gasko kilo kingan malap medal gas kilo malap me blaspheming of the Holy Spirit patagon na ke gas ko masif fun na wana kung fact scripture singan ko mak tolu fosong lalikos longol dia masif fun na tigan na nas na ke pa gas ko na ke me Rit malan ngon matal. Na bange if ngon sumde context lan maricheng mak tolu. Ko me ngani gil na me she kasi kato. Chivenom new chivena kunle shakle mitlash. ona To me mak tolu fos long lang kos long yakale mila masi fan na bangen blaspheming of the Holy Spirit ko kas koi me ngon matal. In other words, completely tinalalal fumi. klawala Mashigen non ko context lan marichingan. Jesus Zephania taga fat mo Messiah in flesh. Physically fat na sin talik choose ngan ko mati Israel ngan adal tinailya. Fast kya ngon matal katika hindi. Katika hindi. A Jesus Zephania taga second person in triune God. God win. Now it's all about faith. Ipus ngal siya. Makatalal finga katikan liye physically. It's in the spirit in us. Pangamasing nga. Naro yok super kading kalim kela. Makuluk faga kumrela. Ekaya mising in the future. God chifana fakla erase story. Punishment manakewa makuluk na kewa arching bone finchak singal Jesus Christ. Na mas makumeno na rapa put faith. Na mas fun na ma put faith in Jesus Christ. Mas fun na ma tegan na nas na gabi. Fin kum te lalali fung. Ifin kum te lalali fung kaya or malan God.
Kung constantly recheck the means of salvation. Pangan mas may uskum na nage second dead ka eternal damnation siya fakya kung siya fosalicus. Pangan mas may na nagadin akollah nage imeda wanang akalam yuping kisya may unlock means of salvation siya about faith. Put faith, but doctrine siya mat polila lakal mega lata Rome na siya may Christian Rome ngan. Pero man lapangan may answer for toto na kaya tingin tricycle. Lumalap Ay, kaksakin tupok God. lang. Tupok lang. Lumalap. Well, kaya usi po aswell choir na kaya tago kaya katayala ko. Mish. Una. Kaksakin God. Tingin Lumalap. akin din kamitlung Well, naklasas na Captain. bit. Captain Captain Jack. lang Aw. Sige. Well, tuwan lobster. Tuwan siyum. Tuwan assume. Tuwan siyum at version kiwa. Semper Fi. Semper Fatalis. Be faithful ka mesya. Pangamo na mo pa. Me. Always faithful bangan matulan Marines. Kulo malap yartluman. Tampel Terry. Tuwa, Good morning. Kulo yartluman. Nesya PU4. Ikaw kal pangan. En kuwa me kayo. Tali siya pa singaw magkakan. Pangan tosto. Tamlay Chardy, Johnny Den, kulo malap. Lerman. Tuwa. Kulo malap yartlan man na kayo. Kada suang sumnar tigin treskal. Lento ko nake akketeyac. Tuku akketeyac siya kada nake skon nakataga nake program kaliya. Alam na yes na pa paltuman ako la. Zephania saptatolu for singalakos nake mongo. Siya wasi ba taga fangan na siya kulo malap 10:54. Kulo malap. Makalmahin Kosrae midnight. If I'm not mistaken. Kaya pangan
Nit nagis nga Lo luo. manlap Karslan man nagawa tik interest kal kita usut pela kon fact na met. Well, Mo ikashalan gat an bain kos nagawa. Klo malap ki sisin silars ki kastan gat kel tu singe. An bain kos nagawa lakom urek maingena kashasin neka ko kastin ke urek man ko arsin hospital pet kiuman. Maluto ta kana sisin ko nagatiak kan kasikat la anasien katashwe. Si felars nam singe sam kun Enganwack lan gat. Kat findan kata na kas na imim si pangan. La kat papa da martin kashaw na sing aneksi. Akketeyac. Na Mwe Read ito ko ki bugin pala singe la Zephania. Na ito ko ki sapta tolu. Sapta pena tolu ba ki buksinge ya. Nara nga keksiyak siyum la kumita mo Zephania helmet pala flatsi ka helmet pala shiksi. Pansi mga kisiya ko min lang si masagat chatan lang sinalom. Kumita mal puga ki kash ki pacl nata siya. Na mayen pacl nata siya kada mutakal mi pel na kayo wala as pugon ngolon ko ki pacl nata siya. Na puklime ko siya mitkan bugin masap lime ko. Pa me Genesis nige Deuteronomy. Genesis exutas litikas likiyac Deuteronomy. Joshua valen nige Esther buksinga lubangan bugin history ko samram mata bangan. Na fakyang dako buklime ko sto ko ngan categorize mo bugin dalmet mwet wisdom poetry. Mutawaek ki soap sam sa kasi Ecclesiastes ono Solomon. Na bugin balal me ko mam yok ma fakyang dako ngan ba Isaiah Jeremiah yok siya Ezekiel Daniel. Isaiah neke Daniel el Isaiah bug aklong tolu Daniel el bug aklong litkos. May katoek de me ko singalul me ko singaluo. Na bug singaluo la langan ba Zephania dagan masluo. Fin ba bug aklong litkos pa Daniel na masipatagangan bug aklong litkos. Pakalemingan. Na litkos pa Daniel na Osia Soel Emos Oputay Jonah Micah Naum Apakak Zephania. Pangan. Nara kadrala wasingen Zephania Akai Zechariah Malachi. Na takol Malachi wangan pala should be tikina John Baptist ito ka wuyak yin masisya. Mastol Malachi John Baptist ars yang fukusi pangan approximately. Period of silence. on reaction siya. Lulap, kaksakin kat. Ayon kalam la, ko suikat. Na Ang mayin, palashoot. kipit palasik. Kat finte, Mr. Liban, Mexico, akalemye ki, John Track, ilata, naki, buk ngayon, naki, nutiyan. In fact mo, katikan nuti siyam ngayon na me. Aw, kumli genre singan gas, ngamo gas friendship ang el tukan naki catching is a form Aw, Kumdi kan ready wana makalam yan 22 masa pa aw, el literary masa. Kumdi kan tuka ready sham wana masa pa sham el different. Each prayer own pangan. Wana not form siya na kon follow nagkakashi context ka literary context masum la Bible ang ganyan. Wabi na from good get New Testament epistle ka latang elos latang ay siyum le okay on occasionally to me actressy situation masikya ka guys kata engan na revelation na get prophecy end time nga el siya na form or it makinya na alin yok na pa makadinita ta get genre ka form siya kung di ka ready mangan example me puka kung sum na ready puka just like that panangan simle puka covered from front to back kung ready book singan Fais me article ke newspaper mga siya na genre that's a different type of form literary form Papin na dito nagkapaya pa lang Kasi sum ready masap ito na masap ngan pangan masap nagke siyam nga nagke proy on nga it's different form or nako ito me
ito oyen ritien mangen in usot na pailan may meaning lan mga that is the purpose behind this. Kadinito na pailan may siya sumanya may kapin mas sumanya ngan and you got to get in there and understand may kas kata form ngay kas kata genre. It will take at least 7 to 14 days to really may understand this. Now, when I like akketeyac, 512, 5512, 41, 21, 1. Kospel ngan, el na form, when el samram kun me, tokasalan God, me, tokasalan inkasal. Ligina, kumsum na kya Orepma singan el samram kun Israel Church. Na kumsum na kya laeta, na kumsum na kya Revelation, ko eschatology. Kain form more makanya ngayon na konsum na nagka-form ngan really as it is. Na kung may understand la piye o ye si masam from kanya ngayon pa tagapin na nagka-minor may pala shuk may pala lap tikin triskel sam from kanya. Some prophecy, some wisdom, literature, poetry. Mga these are different forms mga nagka-dash may ito lang yung harsh form, harsh, wala na premises, wala na oyen ritian mga kung kalam kalama sampung ginya ko. Tigin wala, answer nila masyong siya kan. Glamalap, bangan siya klago. Aw. In mga 3D approach, karin mo approach guys siya. Bukon ngolon gos ngan fall na ke category lan la bugin mo Pangan, sapsi. kulo malap. Bugin history siya. Bang glamalap. Na Zephania me Asik sinjek singa nga fastamit. Kometa el kret sinatal Esakaya ka Josiah. Kung lang na ki Zephania ki Bible tuman. Men skeli la Zephania el kret sintin siya. Na metu mga kuminsila laki pa duosin to ko siya makadita mawura lalo siya ki belin to ko siya lalo siya. Men Finan Israel ke split and United Kingdom samna Saul, David, na Solomon karangan each 40 years, na mas split ke me north south, na ash toko siya me singalya ke north, na singalya ke south, na luosin toko siya south ng Josiah, Ezekiah, el dal me war al dalo. Masya nga del evil. Narakat findi na ke me ke introduction ke Zephania anta na fakla. Met pala Zephania da luti ke tafon pel tokin ye. Onfuko metiki Christ. Sapin maston ye singol metiki toko sa Josiah. Nakalme yan ba electret sinatal Ezekiah. Nagiksinsiyak sila ka. Na Josiah pa ye na algos mutawek taka na ke trona na ke mga. Na nagibuksin nga fakla. Sabin maslon yesinga ul mettigit o sa Josiah si filarak wak sa al ke oyen alu na sin gat in ye on fulong ul CPC. Mesir alu samsam kunya ka. Kat findi na ke kapun malutut na ke week nga na come to worship the Lord in His term. Kung kanda ka alu na sin gat. Taksin siya ka pa. Kung da ka alu na sin gat. On your terms, go on God's term. Ora tamle lemis liban ilangay kaya. Alepas na makuliksikyak finan koren. Na poles mo sa leta sila lang confront ye. You cannot change what you don't confront. Nara letresi sang siya tayo sen usomnet leta singe. Na pa na nga kalmen faka pa. Nga kung fin kan kulacnsap. Kung akong ka-check na kang mayak pa siya valak siya, padagay kopen, mga ka-check na kan sismok num ramang mwet si pati bukat. Tasak ta nag-get terms lang ka ata, malala kasi mataka, peke week nga pa, matal. Malala, alaw tuf-tuf.
Nara fratelli tu kada taka lemisili pa na taka inakatayata na ngako misifya na taka na si makisya na matal. Nakatwin liye na kemaluti si mataka nge. Enganwack God katwin loang na kita na fakata in samram kunyak na enganwack silan God. Kemaluti chenge kaya samram kunyak Zephania akketeyac la el prophesize el we ora kulacnsap la ki pacl ke bella toko sa chosaya na kalmean ba el vinta archipel kacham ke timeline ngena bella toko sa chosaya na sam bella chosaya chermaya lashke peche singe kumkande chermaya sapta sifa sluan inakketeyac masingen na el prophet sila na Judah kadeta pe mo soil pasie pe Zephania pasie Messi delta ko anayna lena o kuku nene ina sin mwet ngena ma delta ko en sham kun na selusan pa delin karangen mayan judgment lan kadeptati fellows na panganen sima central message ngai pa taga na ke desolation to deliverance pa likiyac Nakingasam ke desolation, nage deliverance may sikya ko. Katfinsum nage Zephania sapta si nage sapta lu fastoluan. Sham ke ongaye wrath may patati vinan Judah. Sham kunya ko. Nakatfin should first namet ke sapta lu fasagos nage sapta tolu fasal kios. Na wrath kashkashak may patati nage neighboring nations maasha. Nangavakkalimila la siya nations mangan. Nganu siya na si context agad hindi mo tashkaya. Na malutut las musiyenge kada shamram ke kashkasha, kada shamram ke repentance, kada shamram ke healing. Arke Zephania tolu. Falene ke saptaya faslong ulan. Mada kayo masapsam kunya kel Zephania nge el shamram ke judgment. Mada ka na finan Judah. Na bagat kalim peke na ke finan Judah pa tram ke na ke show si mas end result kaya pa del taklani Babylon. Kat fin tram ke na ke northern kingdom si mga tram ke mo as toko sa singal yawe nakadeta tram ke na ke Assyria. Na Assyria singal sin shufe na ke Reuben, Simeon, Judah, Levi, Benjamin, Gad, Neptula, Issachar, edal pa shuf singal jaya. Na inaran fushash kadin sami shuf lo yan na Judah pa Benjamin na pa me Judah sivena. Nagyot sam na ke me rat to healing siyenge. Zephania met pacl el tengetang mga na liye. El ten ngetang liye mga na kelos finan well. Ngetang shike ngetang na ke me country siya na ke me ma an atalani na rolos ngen. Nara el mutawaek kain kasensya kun la. Etaptati na ke mga sakluk andila mesi siya ke wandi kang. Okay. El samram kun na ke countries ma eta likiyac ma atalani na rolos ngen. Nangan kain diye ma siya na kalimila. Kipel si ma el tunget na wesa, el liyan Philistia, liyan Philistine, kung kundi ke Zephania sapta luo, fasakos na kiitkos. Na elnget na katalep, el liyan Moab, Ammon, as ke fasalkos na kisingaw ke sapta si penangan sapta luo. Mga surrounding nation na elnget na Yair, pasaut, na elnget na Eliak and Ethiopia we. Mga surrounding nation mga siya na elnget na na north na Eliak and Nineveh, capital ng Syria. Na pangan katayan ma judgment ngan nag-surrounding ma epalakin Narata ka na siyan kala na likiyac mga likiyac na selos masikiyak ngayon na efo ka hindi sikiyak na silo Judah ke elos ngay taligi ka ata. Na inu siya na sirpet siya singan la
me pange en si makatakay in mutawaek kaya. Na when Prophet Zephania again returned to the theme of Jerusalem's doom, mama upe may patachang na sielosa. Naralakalem nage me Zephania siefas akos nage on ko saan nga vinkain usige screen na nakadelieta na pange ma akalemye kifas singan. Ba't kag-screenan ngan? Ngan gilakalim? Nga fakke okie, ma Jerusalem ma chuta na kayo. Belsi na dia kakke okie singa Na kumita lapangan judgment si mo sam kunyaka. Na fast na mit, nga fa esta tayo wangin lang na phone in kanigin alu na silbel. Pange me cotton fertile soil si madan dalu na siya. Wangin siya fa koin isang metol bacon. Electric sa kaila kayo mga nga fa kanaus na katay na masya fanyak na finlomo. Na point siya ma interact ki me fosingan akademia yok la pangan may sikyaka. Jerusalem dumba sam kunyak ngan. He emphasized the need for the wicked Jews in me to seek repentance. Paing singan mata ko ingan siyak na ke si Philpe folok na yurin kat auli wangin kanik saya. Nara the prophet listed God grievances against his people. Papier. Napata ko ke for Zephania sapta tolu ansom na ke pangik mama sam kunya ko na for Senegal mekos makuluklan Jerusalem moliyak le lal. En Jerusalem masalla CCT olafok fok etan tanyana siya ke okimet lal sifena ilta tia porongo LEUM GOD kain sewo inis kasin kai lal el tia fulia lal fungi lal in LEUM GOD. Mesi lem Liban en sam kun la masif fan na de kan na nakmanas kunya kapa me vinga telalal fungi que Jesus Christ el dia filia lal fungi lal in LEUM GOD ka shukya shel metlem lal lan enwe elos oana leon ngut metnanan ka we oana ko show off martin shalja arena rap ko at yelena ko shinon negilututoka ngau sina ka dindi petse singeki me mama likiyac na selos ma alu pena selos nara me kikat akalem yengen kalmiyan pa Zephania el sapkun ke fos metdiki malutuchim singingen na ke Zephania tolu fason kos na ke itkos anel farange LEUM GOD el fak nga sulela matan fel bespes nga kanaus ta sidi selos fulia pot at tower ke sidi inge in masala na on sidi ay wangin le metwe in gane ka olala wangin metlala ngata nan ka mga mainge etara metla ka in esmakle flat che kayaklak etiaman ka na meluti lak na selos etia pat na lo sifilar makuluk o na meta nara ke pelsima Zephania sam kun mangaya el chut be usie met pacl si saya na akademia taf akademia mangana siwos met pacl si saya da sam peki ingenik siwos lowos on met pacl singan pa apakap mayen king akademia pianga met pacl sisik singal luo na Zephania pa siye kikat finulang la pa balnadra siya na ke met pacl apakak ilta torkas kas kingenik siwos ngelvak mo LEUM GOD lusia ke pel nga pangin shukya na kumfalongya engat tang pataka na kumfamulikat laliki may kayo ifa kumura ngandi kainin melokalo ginge ifa kumkain mateng kainin orik masafalinge may kanaos la may kayo kraniyak
osha main en wakurekin nukewa. Masa pomanasla wangin le shipe nanan ko suos tianaurek. Mwet kuluga katang lamet wo o inge nanan ko suos ikulya. Situation chenge it become the tire situation of Judah. Nakishipangan Orela and Judah demolish, deserted, destroy si mga akketeyac. Na akketeyac la, mga akketeyac na kaila, ilostena lutela kay mga sikiyak na northern tribes the sikiyak sinma de Syria kay yakit fukulong luwa. Na inge nakataka na kay sapta tolu si takamalutu chilal Zephania Kinga usi sikiyak kay makuluklan Jerusalem, ngawe akketeyac la mulyakle etako sinkat. Nara ke fasya na ke tolngul ke Zephania tolu. Inge na prophet siya Zephania. El orala shift siya ke tone of voice lala. O ebe content na ke mashamsham lala. Nara inge na ilfala na ke inshamsham ke main sewa wo misdem ito ka na yorolusa. Pashamram kin na ke reward of the nation. Ito ka ke fas singalayos na ke longol. Na naging asamsam kin na ke the day of Yahweh restoration. Napataka na ke suko oni nengan ke fas singalakos fani natin makadalutut ke singe. Bange marichilash ma nganu siya. Namdawa ke singalakos adinash ke sapuk si fan nangan share screen na lapay pala bang reading ko hindi pange malutu si matash ke pasingalakos fani na din una sasakengan kosmos Israel Jerusalem engan kinsium na fon lem ka de loken ye Edulukan niya kaya klan na siyum, elasek matlakalo klom nukewa. Lemkat siya takusala ni Israel, elwikom. Inge, kostiyeni na civil besangeng. Bel siyap kran megelos fak na si Jerusalem, nimit sangeng, city sayan. Nimit lela po min manasla. Lemkat lom, elwikom, kala lefasyon katangla na siyum, Lemka del fenga na game, kilang si yoklal, elfa shot na siyum si molsasya. Elfa on, arulan na ingan game, aok, ay na ingan lan mwet kipelin ka fa, lemka del fak. Ngaksya fiel atari, may aksyang inglan ungaye, isla may mekin lom. Pel si apkran me, nga fak ki mwet ma akulukikom. Nga fa mulela, may dul na kewa, flokan ma may tso na yen silos, nga fa ikal la may kinlalos, na ki akfolet, felon of one fa kaksakan alos. Pel si apkaran me, nga fa rata, may tlom na kewa, siya fa religin flokan ni na yen silos. Nga fa rakumin Paing fin felon na fon, si fil pe, akketeyac LEUM God elfag o inge. Kataka ni Pragi Marita, at kaksakin kat papatamas ng siyaw. Kaslom siya mungyang dari na ke, takain dutikat, takain aksiwasikat, takain kaikat. Inoy na ki mungyang nagifoko, etamil molyak. Elela taki kaslom taka na yorosh, o na ki akketeyac, kaslom tiyakan flok na yumbusye. Kalmeye pamayenge ushka klan gaslom, eldagain manifest in molash, in kolgat, in gashikat, kainim kat fakulo, amen. Nangatar ki share, pangan melutu chima katashkea, ngasom nagigay sifas ngayon kain usina siyesh, kasha makat kain iskea. Kat finliya na kit desolation, kat finliya na kit demolish ya ki sidiya,
kat fin ni naget deserted lalo siya. Inge na leksyon na ekle. Kos fin we ke mga kilen ke rek malan kata. Siya nga lalfing makawasaske. Talignin kata arana o ye lalo sa ne. Elo suno nga ye na elo siya tangfulok na yurin kat. Na faithfulness lang sila lara el longtanga as vid bekasha. Na bafasing alakos fakla on esasakengan goes with Israel. Jerusalem ingan gensium na fon. The tone of this verse is clearly that of exultation, joy, sing, shout aloud. Patrasi ke for singing arulena akkelim na kewa. Akkelim yung din liye. Lapaningan si. Nara samram can be glad and rejoice. This is a new day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad, or be glad and be rejoice. Israel have as feel pe folokyang nage olela lan kadin kan take mainche u. Ta met likielo se kain ro yenge. She will have been redeemed by God. Nara dan vel Israel eun esasa kengan pafasingala ko shakelemia. Na Jerusalem as you feel Enganwack. Through the immediate prospect for the nation was one of sorrow and torment. Na inwi na mama me orekle na kimtan vel Israel. Arshi mwe ashur siya pang akalimidari makayak mo si kiyaka. Mwe ashur siya mausi na siya maupe. Milos palakan, tormented, severe physical and mental suffering. Bakalim ke Zephania ke fosse. Sapta si fosse Paing Paing. Malem ka til da sang na sil Zephania. In belma chosaya. Winnatal amun el tokshalan Juda. Zephania el main fitel al toksha esakaya. Pang chinsik mata siya kaya. Kel Amaria. Chidalia Akushi. Na fakla, nga fakanaw sa katena mwet siya fanyak na finlom o alu ke fat malim eli itu nga fakoye pe kanaw sa mwet siya alu na sik uleng mailo siya orek ma na sik elos si fil pe orek ulela kana sin kat molek nga fakanaw solos la siya for la tia si fil kulacnsap Elosia tile fash na yuru kasyuk kulyaklak. Kat papa el kat na lemtasi. El siya nga elosin so minalo na kimaslayla. Kafinde katlan molek. Na pa akalimiyak nge. Na uskat me na ki me inakes maganyayakla. Artlenin nanan kalan lem. Lem kat apkran me kima inge kosin mis na yemadal. Lem ka de la ko inunoy la metlal oana kosho ke me kise eljuli metlo kalo kin orani usana fon kanon en Juda. Na pangan ke samsam kunyak na ke desolation si mai sikyak na selosya. Fast na met ke vosinga lemekos fanin ke singalon kos. Fak mo lem ka de tulo kunyak kayak lan na siyum. Elasyak metlo kalo klum na kaywa. Lem ka siya toko shalan Israel elwikom. Inge ko siyanin na sibibasangin. Pel siya apkran me kelos fafak na sin Jerusalem. Nikmet siya ang Siri Sayon. Nimit nila pumin manasla. Lem ka tlom elwikom. Kala lefasut katangla na siyum. Lem ka telfengan na kem. Ekelang siya yoklal elfasut na siyum siya mol sa siya. Elfaon arulan na engan game. Na shout of joy inge will arise. Ngeriyak esikyak. Keshipin and Israel el being redeemed by the Redeemer. Siya Redeemer singa Messiah King. Ele asin maslolos. Bakalimyak kaya siya saptaya. Fasit ko siya mo. Kovaletlal fayokalik. Wangit siya flaya. Toko shaila fa on in mista pel na kewa. Il falemin aula la toko sha David
Kala lefe akwa kipai esiwas ingele na tok. Paina limkat kala na ilera mainge. Sakurai lakkalimie pefakki sapta singalakos fossiala. Na limkat elefe tokosha fin fela na fon. Mwet na kayo fe alu na sil dalkat. Elos fe itailke inese fanna. The long promised deliverer si makkalimie nga ele makarangan na los. Kika treaty tari kimatan Zephania tolu fasal ko siya. Katliya tayo po unkat ke kaskasaklala. Katliya tari ke fosak singalya ke oppression mataka sin me matlakalok nga. Mangan kay waya mawangin le ke toko siya kat nan Israel ele fataka. Nakilata ko fa wangin le sangeng lalos para fosinga akalimina yok na silos ke me muritinge. Ema wangin le sangeng lalos pa akalimia ngan. Ingan pa ito ko elos fin redeemer singe. Naira limkat ele fa ingan game ekilang si yok lale fa shot na sumsi mol sasya. El fa on arulina ingan game. Kat fini na ke fasingalon ko singa na yok. El tako el amplifies me anen pasha sima me okoku nenei me kasinge misle. Na misle singe wangen sangenge na para kingaridi me fasafla singe ke fasingal me ko singe kuska na aklen ma akademia kenga gan akademia nage fasingal me ko singe palan faksi kenga fak mo el wikom inge ko stenen na si fil pesangeng men pangen ulela si mastaka ke redeemer singe ta ka take over na men lemkat sa to ko sala ni Israel el wikom inge ko stenen na si fil pesangeng masima akademia nge anain sesham sham nge elos mak converted Gentiles mak converted nge eleta ko inge encourage Israel and the sangen ke despair ko mamay sikya ko nara pitsesima anain asam sam kun na ke maupe ma ek fossilos nge but Jeremiah el ta likiyac ke kasel ilangan na silos in fact ke Jeremiah ngal itkor fastolo ilange elos falong kasen kumlan falken orso Fingom long kasen kumlan falken orso komemot ka na ke solji mam dafi nors na in fact mo pashen kasaslan chariot mema uketalik na tin gata somne ke Red Sea papit siya singet ka na ke na fakla irararlan wila ke pelsima wilnge 4 in kalanga ke na irarar ka pasaya pangan papa fatia folokle interaktalik na dalosa ke sipin ilya masikyak ngayon sige liye alena ta kumata faksingela fin bang atalik bukod sintikel shik patatle enga ko flasum shakak pang macharma yal the fact na silos ke catastrophe mga despair mga isikyak na silos siya na in fact la pang siya mayin Paulos manasla atlas iskelos they were being very helpless nara instead Israel will lift her hands na Belgium collect Paul it's a symbol of triumph and victory makime because of the Lord's presence he will be with you bakalimye na elvin be with you kala lewikom na kala le takate esefiko or akalimye ke Zephania tolus ngal me koshma lem kate dilokunya kaya klal nasyum ellasak metlokalok ma describe ma kum me ors natalosa chariot kanin mga ellasak metlokalok lum nukewa lem kate tokoshalan Israel elwikom inge kustienen ang simbasangan na inwipe na faksingen in addition to being with his redeemed remnants,
Na mesi remnants inge. Redeem remnants. Gasinga remnants ke belgi madartis por rasi masikiak ke me metokalok netaka te aktanin fong yellow siya del being dispersed and lost fashioning. Nara remnants inge mana selos ma elos fine kyange lik da elos shek nam da sam get Torah pended to masap ma da de kyang sil Moses siya el der shek nam da ke me mama kadel el delight ke elingan gisel dal ke dalash ke nara kishipesing and ma el that being redeemed na remnants ngen wela losyang met mashek na mata ke ako sien malan gada masaplan gada na fact that the nation will again be the upchig of God's great love na ratsi mga shuman kim daw again sapta singe ya metigi marit singe ewangin le nara the millennium will indeed be a time of peace for his troubled people. Israel will rejoice. Nabasa ko unin nga nagsima akketeyac nge. Funny na din nage, for sak singalal ko singan vak mo, aok, oana ingan mwet kipelin ka fa. LEUM GOD el fak, ngaksifil atar mo aksang englan o ngaye, islam mo makin lom. King akketeyac, many Jews, they were scattered from their homeland at sorrows because they were unable to take part in the appointed feast. Kaya ben fashionly klalo siya. Ilos koflawi ka fama akketeyac. Tasak tabakketeyac nge. The Lord removed their sorrow when He recalled His people to Jerusalem, where they will enjoy the blessing. Na para akketeyac kimariching ifak mo, ngak siya filatari mo yak siyang englan ngaye. Esta mo makin lom. Pakan men faksingen. No longer will their feast be a burden. Etila Elia si kilos taka nagkikafasingan ako. Etila kulukyal dal. Siya masima elos anan laloy na ra. Naki sipin oye kuluk malos ra mga da sikyak na sielos. Mana kalem si. Ora malos ra kaya mamakulugya sinful ways laldala. As reproach si masikiyak. Expression of disapproval si ma alena kalem ma sikyak na silos ke o ngayem aptat na fellows. Na fanak sa fimaluti si nga. Fakla, pel si apkaran me nga fa akko kimwet ma akkulukyekom. The four na enemies lalos nga kat pabele four lane kan kailos. Ilan na watchtower si mga itlalimot lokalo ko ta kaila ako lang na silos. E fulokon mamit sro na yin silos. Sro fagasi at samram genge pamasi Babylon na. E fulokon yak melos na gen silosa. Nga fay kala may kinlalos na ki akfolet. E felon of one kaksakan los. Zephania akketeyac mit kimerit mit nge. Met pacl kefita mwet auliak. Matan fel sa mekin komines makle. Met di komfa ukyele anak kulun wit ma enga okla. Met di kaskasaku pelan LEUM kattaga na fom. Ana furla nea. Met di lense akketeyac kaskasaklal. Syuk LEUM GOD kusmet pasisel nakewa finena. Siya akos masaplal. Aramas wiowos. Yak pasisel yeko was sifena yimdan LEUM GOD. Sap ko swakain kang likiyac in lensi LEUM GOD. Elefa akketeyac kaskasaklal. It's a no-brainer si bange. Zephania ki saptalu fascina ketolu. Met pacl kefita mwet auliak. Paing Mr. Lipan nga siyaksil. Kash makat papel di kan tienanak manas na ke. Bail mo aok. Basim na ki maktolu. Faslong laikus kilangulya. Gasko gingan matal. Mekal men gasko gingan matal. Gasko siya bangan ganyan nangasla. El si matel lalfungi. Nara, Zephania el chilbe. Fashta medin fak ki sapta tolu. Pa fani na ki metigi marichilash ngel vak mo
God il fact sano na tapan len singa tuyak Eric lo line matan fela. Na matan fel mga samam ke Philistia, mga samam ke Moab, mga samam ke Ethiopia, mga surrounding area na ke Israel. Pa akketeyac nga tapan len singa tuyak Eric lo line matan fela. Nga wala latari, ta nga fa reni matan fel et Kosrae, eralo sin palakkalan kaksakin. Felen of one if I can now shake like a kaksakin. Se oana se sifac ine. Nangafa akollah oyen kaskaslan mwet matan fel na kayo. Elos fa prana sik makayna. Etiana sin katena katsaya. Elos na kayo fa akosya. Finnen Ethiopia siya lislena. Mwetlak siya fasiligilos fa usye mo kisena sik weme. In pelse ko was mwetlak fatia si fil pene na in mekin lekos ta tuya klein ya. Nga falas ta met na kayo siya fileng en si filet. Ko was fatia si fil pe tanya na line final matalsi. Nara kita ka sa ko ninengan makatsamsam kenga elosin sa kengan met Israel. Mayene for akketeyac permit. Katle fa Islam at lokalokne. God will remove Israel, foreign oppressor. Kat hindi na kachana sa singalufas tolu. Nga fa akin siya wo yellow siya, akin siya wo yekom. Ta nga fa, nga sil nga welo siya, sil nga wikom. E nga fa akin siya wo yemdan, fa lakiyac game. Ulela lang kat nga, tiyan na kaindafong le. Elsang favorable reputation insang akin siya metlala. Naral fakla ke puksyak lemigos ke pebolo saptolong ulan ko singalya lang El fak flat ko shokli kate namatan felsaye malorela. Kus farata inelin kaksakin esanakin Kus ya metlal jivena oana ma elvulela. Na mayin aspel si ma upgrade me pasamsam kunyak ni. Na pa biya masingan pataka ki fosak long uji wak ni. Pel si upgrade me nga fara ta metlom na kewa sa fashion in fologan ni na yan si los. Nga fara kumin Paing finfel na phone civil pe akketeyac. LEUM God el vakoingi. Nara mama taka na siya Zephania sham nage yet future of blessings may likiyac. Regathering nage promised land. Mga kayo pa sham kuna. LEUM God in fact na siya. Lefolokan mama na siya los. Fortune lalos. Restoring of her fortune. Usialos meligishro. Na fakla. Machuda siya mule efa utyak matafinen lalos. Elos efa orela na kinyen mungulan ko so natalos matulin lomsin met askelo. Met LEUM God lalos ya wala los asifil pe akketeyac. Nara mga sikyak na selos emphasis ke malututsinge akketeyac define authority lan God. Akketeyac ulela tena tafung le akketeyac mga kewa na safnayan puk sila Zephania kisapta tolusinge fakla Zephania ended his book with the words says the Lord. Mahal fak mata kayo rin kat me napay na nga masingi kikatsum kalngayak kikastan gata lela na siya katinsom Praikun malutnuto, fakse visyak singkat papa, nanak na si kesan siskan men kastlal, in makatakatafo na sin matwiyesha, inakketeyac kat fin ngus lana, wewilana in, matake oye, makatarama, kat pangon katalo na sin matit, takakin geneklala, kat itala kat sovereign great loss, kat kain, kulacnsap lasha, na lang sila mama fakik na siya makatika na kat ka na ra. Tasak ta en si mga kumisinsin kuna ba.
etena mo inse o si yurin God. Nara ke malutut ke week nge kateme kisek king vacation na sin LEUM God. Eta kata kuluk follow kay wo follow an in mo met we as a kain akollah be in mo eday convicted eday ngedang liye kalan kata sikyak ke mola sa kayo. Enganwack sa bangan LEUM ni belang a flogon na room bangan kaya siya mga kanak fasila ke malutisi mas misingi lulap. Mute. Kili mic to man. Willow Monlap kakketeyac ngamo to kalle me ikwe falnake pacl knowledge commentary singan shallalap sima nga usiga din kalim gala Zephania sakto ke mispronounce ingat na lie makatil future prophesy future lan din kan Israel tamasi mga kumen ng kalim gala pia na si kumusing ana tigine kalim yan one fuku kata metigi susalan chijesan Zephania sam kun future me restoration chima katleran chin talik Israel talik na din kat ngan na wana bana makalam ngan millennium kingdom chingan pa fully restoration ma isid ben of lokle kumakalam mo matay takyang na sil me Abraham na sin talik Israel ngan la and promised them a physical land pakenen nakatito la nemu sienge dal recheck here itak la masingan ta shakta restoration chingan etaga e shibben of lognya kyang me promise sima itak na sile prem final physical land chingan kenen pa Jesus level lock establish 1,000 year of millennium kingdom chingan tingi umsanal kan long pasek ankin nai fang Muna. Okay, long, alikalim. Okay. First minute, kashakat. Nara, nasikom church. Kadali na na liye distinguish ma tenele liye na Catholic na tingka nga we me ye nga ulsima samsam kunya kel tenele. Na we bena me kalmen time of Gentiles nga men tikin treskel samsam kun patan fel na kayo makuluk Catholic na tingka na show. Dapat siya lakal me ke meto el samsam kun witchaf lalal lan so menwa ke el samsam kun me great tribulation el samsam kun matan fel mai sheep nation coat nation ngan e siesum na gelayo siesum na gelashe e so nanan kaya utakla nations kan na get like a fire ngan we me sha false prophet peace ngan peace we false prophet ngan e takyang mwet ngan we coat nation ngan na get like a fire mga shikyak metliki 1,000 year of millennium. Na Satan himself, Esra itakang nake bottomless pit chingan. Tagarin kalam kala, as na paye ma akollah talik na tingkat ngan. Paye eat nga ulse ka 7 years of tribulation si mateneliangan. Ingen na they're scattered all around the world. The original Jews. Nation chingan reestablished May 1947. Yeah, cuma reklan Israel lang tigin. Oh, bangan. 47. So there's more scattered Jews all around the world. God na si banaflok o sheltal me. Bangan paktan yokwan kat na sin talik natin nga. Peligas ko me napnas na shell. Ikos pelik ngaw na para la 490 si ma. Alikalim na ke ye ik ngaw siya ko. Tenel ke me. Fakke sapta young and for so we need to really see the big picture. Kadin likiyac church kemang men ngakum katina aske mashi Zephania aske el prophecy man na this to Israel
But where we at today? Pa na chijel akalim yung Yeshubin dalruchek masaya. Aro longkalang pakdun jingat sonarun Gentile. Gentile bab poli lakalim mige me Rome sapta yana ke singel shishbe copying Rome ngan. There's a time of Gentiles singena ito ko na church pa ito ko na ke dispensation singena nga. Yeshubin Jews ngan me recheck yangan. Aro pakdun mangkulan yokman gat pa ito ko ke dispensation singena ke Lord Makin Church as his vehicle. One in Old Testament. Now, God, it promised us in church. One new heaven and earth. It's in the spiritual sense. They're going to get New Jerusalem, New Heaven. The New Jerusalem, New Heaven, it to go after the 1,000-year millennium kingdom. Now, or in time, like a Trumpkin Chan, a Trumpkin me form more maganyagin fact plan man gotten it. But she beflock them. Machi my sikiyac na. We don't know when it's gonna happen. Utaklan church. Utaklan church. Barrat church. Some from Kenya. Tingin na lakap niya. Belt na gawa. Shit is nga sa pago. Singal dolo singal lalito. Na, yay porsi mateneliya. Pangan pelch ma. Follow niya metrik na tingkat nga. Kaya me paglain kayo siya. Tasakta. Kai shafta si may flokon mamay talik natin nga nage mapay singe. Yay portion nga nito ko akalim mo 144,000 elect tari sintalik Israel nga 12 times me 12,000 got 12,000 after tribe. Katil sila tari pre-election pangit siya doctrines makadinin ng galang pre-elect tari talik na rin kat nga yay portion nga. Now 144,000 yan, dala for the missionaries lang kat kaya portion child ba na fakir kaya may pacl lumay ito ka witness ipel lal chis kat ngan kaya portion mutkot na kaya Moses Elijah and what kaya dala mo yak pen tayo pelsingan mutkot mo pangan me pel lal elchak antichrist the rule they are marking system lal fan. So, bakit ng yoklan God, likiyac na napuay, click natin man mata-recheck yan. Akalim man la-follow, taliliyan na pala, pangan. Now, rapture, 7 years of tribulation, na samsam pinya, may unsipang pang Armageddon, mangan, masingan na sikta na, pangan pechi ma, kat la-follow kon matik natin, nga nage, Millennium Kingdom si tigin church kali samsam pinya. Tausinche, Jesus la go, Kosrae. Jesus la follow ni ma no life, met ma welangan pa church ma. But la life na ko ma witak ja, ke rapture siya. Tala follow. Follow wela Jesus rule the shakta e follow the marching na run talik choose ngan. Tala sipan na to accept fila mas matera. Accept fila ke Old Testament. Itak tang mutan fel kenen. Kesupen siya ko stanelos. Som na Babylon, yay no na silpa. Follow ko ito. Ngayon na lang, scatter all around the world. May choose nga. Arch restoration siya ito. Like 7 years tribulation after the rapture siya nga. Yataw siya nga, pang Dan, Asher, Naphtali, Manasseh, 12 tribes nga na rule. May arch, may temple siya may ito ko. May temple siya may esigel by makinyangan the shock they one sacrificial system when Jesus defend perfect lamb them that way. They don't need to do that. The in galang gela I feel like nga already Jerusalem. Don't feel like way ito ko kingdom of righteousness. Na meto ko sikyak to ko Satan les to ko bigi may opisyon or final attack siya going to show kanaus na phone number to follow for the final deal. Naka may New Jerusalem, New Heaven to go. Naro, mga future event niya katinin na napay kating kanan kaya la malan Israel nga
kung ti kan apply na kay malan church. Church dispensation of grace singa to ko na le kalim la promise lan kat na sin matalal for me in this dispensation is new heaven, new earth. Kaya it's in a spiritual sense, new heaven, new earth. It in a physical form, one na sang na sin talit na din gat nga kay Old Testament. Taleta ko, leta ko, rela, manin faithful. Mail fat na sila prema, leta ko, execute. Kasi ben pakotin, lang ko lang yok man God. Le restore. O le ngan pin na mga sikyak. Paing nga nagsiyak na si mo. Tikat mo gana paing nga na, wait ngan pena. To yok yun ngan singe, lakat le, finally, zaka na ke, may lako lang na, meet me far. Program ng God, promises ng God, kadi na nalito na pala, siya la, wala la, wang na pa matafong na ke. Na, me, his works, his ways, pa na simneket siya na sisnikare, kati na napagatin nila, pia audience, Zephania, Tram pinya na ke, pia church, na ke, masam pinya, na church, but poli lakalan na church, tena reveal na sin, major minor prophets in the Old Testament. Body of Christ siya na siya Paul niya, pang Jews or Gentile believers in Christ. Bakit ito ka nag may new heaven, new earth siya. Kaya wala Jesus, so mata may Jerusalem kaya tao siya nga. Tapos focus tayo siya na ng Israelites nga. Restoration siya nga. And after that, renovation by fire, new heaven, new earth. Pang sequence, friend, maganda sa amin siya. Katinan siya masyasing siya. Na mga baita ko, katinan taksamon mga. Katinan study mga, katinan likiyac siya. Katin de force. Alle, Belgica grounded na kaya mga, ewan na pa may force namin, plan man kata tagatar. Le, tagak, phone nila na phone. Kanta sa ano, ukukrap pa siya, may takyan na siya, tatlitin ka, ngante. Lanin na nan ka siya, na laninaktak siya, ba na sulayak ke kafa itak yang pemo. The church is something way different than me, the Israelites. Katikan mix siya malang church nga kay Israelites. It's two different things, two different vehicles. The principles na kayo, kaslan got apply throughout every generation. Principle kaya may different sa in fact masifon long siya kaulan God daldagan mo likat le la kung Israelite siya kung church siya pang kung daldagan mo likom le guli ako lang masap ngayon na kaya Old Testament na kaya masikatash na kaya church na pakotin yok lang God kung faith alone in Jesus kung may muliyak le pang pakotin yok lang God na siya lo malap tiging dem siya pel sila nga na flokonot meeting of flokonot na nas kung siya unsukulan mwet large siya utlan na large finan kuam hinta garela unsukong nga may sanyak yok kikas kung bitigat ket fanatar
Tigin nga flonot pela kung pilo man lap kya kati yan awo. Pilo. Lo kaksakin God ke me akketeyac na wo kasalo matakoy na kalemi ke Millennium Kingdom zingan. Nga mo gebe kum de should be re-emphasize na ke si Thessalonica saptagor fa singal dolun ke singal algos. Nga wi kumin alena me akkalemi la event singan ke samsam gunya ko esikyak. Nara nga mo pelna wo siga din kain me sang penagel tila sa samsam ke eschatology ngan. Abena ke sie makom dutigat kenge aske fakkiak sapta akos singan. Also mege sapta akos fa singal liana ke aluin kasao. Mange ka din mutawaek nan ka na ke ma force masikyak fin velam singenge. Kadin ka hindi la kadel demtul, kadpapal demtul. Is in control. Fela si mga kumarskenge melang nilal. Ako hindi lose sight ke me mama elgein gashikat kyak fashinge. Nara makaksigin kat ke me malutut matakan gashikat msinge ya. Dito Fred kung ako kumintagay kung may syunan Churchill do ko kaya kung may syunan yun may kisete mo kaya Lutu. dilo Fincha pa lutu. okay kaluna una pangan me kumrala tarya katayan kisi Fred yan na panang ngaro dito ngatagangan kay aksya fiela dutilas na ke faikolosi ma nga dawak samtek petari kadin kay toleng kunakangan kay wanake afinjakin mo kadin kan siya na len dito na kay psingan kafka Alawo. makluman Alawo na pa eh. okay na kay me si fesi kumalugun syntax ki pa syntax mo me mo read mo Henry me dito alugin Siya magkisya mawala madal. umak fashi Texas Aw. Mr. Yung siya Efner lu, siya nagyalu. na me wala lan malan gata papak fashi ki Henry you know Mr. Efner Why, pangan eh. na vakin na ke let there be one interpreter na banang mga tagan siya kain alena me akademi la praila sa nganrekma na buka de falinak sa fila mo nit nagas pala lang nagat fa dictionina me tako akketeyac malututsi mo ito ko secondary school ko pelandaw yan nga nito lang kayo mga nake na mediki ka rala ipsinga na nga kali ke siwon sa konge mape lan metlashi na ngayon kain hindi la po yung kakansi teman anangan mo me computer balman mo agaf ka Hindi ka nakakapili. ako lang Kaya okay ko no. no snaklok tabangan me Oh, pangan. pangan Hmm.
Well, right, klamalap. Mr. Liban Tingnan bilang natin yung sukungan. gaw. I should kumain kain. Acknowledge him at last matukangan. Right? Relasyon namin kaya luman na fakat me. Check out Namnas from kan here. we komptigin akolin met lashne shibam tawakel tamtael nekimie chesunlu klomalap tamtael choder mekil kulokashloman tamtael mekred asti kulope kenye tamtael kulomalap kashloman pange shie solchinapaya pange captain check kulomalap kashlomo kulo le yokash shipen le yokashloman yok shipen ashloman kulomalap Tericon kulomalap Neshepe U4 Guam Tamil Guya Japangan Sacramento Arman. Herman Neshepe Shibilba Neshepe U4 Guam Nebenida Moses Kilomalap Uktol Mulit Kors Kilomalap Terry Elmait Pala Shishikse Kilomalap Minor Tony Luo Minor Tony Dolu counting the book of Samuel King Chronicle as singles. Okay. Kilomalap Herman Terry Gulo Fresh Ripma Tamil Novel Mike right Kilomalap I'd like mo Marcia Meni Nenchi Georgia Kilo Karslomo Duluth Georgia Kilomalap Long Lash Nangan Tigin Perle Tara Kilomalap Karsloman Tamta Elimelta Hubert Pine Comtel Sang lang na siya Tamil Hubert Kilomalap Well, kinye kulo malap ke Arsloman kulo ke sibel ke person chingyo
Well, tigin, pangan mwet, matakasam la, fingom wikat ke, oli tu singetin likiyac kusem, kulo malapin na jasluman. Kulo kaksakin kat kira aksa fela, may lutiya, na wana tigin tres ka del faka, letta ko, kesipin ka trala tayo kuno ko na ke Friday, na kasas na church ya, na letta ko na, wiko was lutu, au siya na in aksa fela masina ke shenri ang. Kulo kaksakin kat ke, wana nga kalim niya, men ke Old Testament kadel fa saka men angen falna gelenje Monday kom som saka men Tuesday kom saka Wednesday kom saka Thursday kom saka Friday kom saka Saturday kom saka insanan len luo men lenaki kors ko smong le lak matalje malan tik na tin chu siya pangan ngar tika ngar tsanga ak fosyak la lena kit kos ko mong la paye pangan when through his creation he rested on the seventh day the masing ako maskem singing wana ga takalme you cannot mix what belongs to Israelites na get church dispensation Christ pa dashkan pole la kalme pa na get la line la line fogashe insiom na sinka pakatel dia siapa siya makatrampram ko yung New Testament nga resting siya nga pa Jesus Christ. Nakataga siapa resting on Jesus Christ ke Monday, ke Tuesday, ke Wednesday, ke Thursday, ke Friday, Saturday, Sunday. Church, body of Christ, New Testament kataga ke me len siya Sunday in akketeyac. Kaksakanan, he rose from the dead on the first day. El molyak tigi misya, ke lenche meta, barga takak fletcher ke senri. Apole la kalamila, insyom na sinkan, Sabbathing lom, resting lom na ke Jesus Christ, it should be every day, just like it prefigure na ke mena siya ke Old Testament. Kung taga yis, len na kayo. Topple up on the sixth day, mayin akwachilalo siya. It was into main shen on the Sabbath day, the seventh day. Kataga first day nige pangan lena kitkos. The figure siya pa kadis kastan gat lena kayo. Genesis nige Revelation. Pa itak yang lim siya na siya tamil shirley nan rala platform siya taga ala phone la ke wiki as fasha katin taga len na kayo watigin triskal me sa nakin katin taga len na kayo wen na mga akademya ke kasmol amli nga fat na pay yang asher kelamen lila nga isam la tang kada fala na shafari kad fala na teye na la na ye kasi kada nalom siya nila dat ingayon pela nga fast na ni enchit pa sikap ni nama som da kral ne no man ma som ni ne shakilion ma jak flaw ma itu tang maka nga fala nga kala kayo wata kaya kon kaksakin ka alun nututeng. That was the deal kaya element. Nakasumra internship log ke 2016. Mafale wangin siya la kun liye show ta ka kaksakin ka compare na kaya ashig fale fashioner toward papashikap nena in the morning. In kayin ka la ta ka kun proy kaksakin ka kung kain fash na neka long. 2016 siya na picture. Nakat mata kya force klan fair la ingin na kesha ben katina come to the manna, to the word of God. Katina
Eliashipang. When if ingat tita na ke kaslan gada, loslan fella by nekada. This is serious business right here. Orang alengan ke mai ketna na jil tamalay nga kadin taga in we met na ke walas Kosrae kadin taga long kasmolal. Kadin keep the light burning in us. Ngon man kadin esmakanyegatla. Jesus lefaloko. When no one knows. Nakate patachang na jama wangan tripelan fella. Akat siya masyashin kashaw. This is it. This is it. Mayroon siya pakatashkang. Te picnic siya. Satan na natakain pushekat lang. Winikati. Satan is here to steal, kill, destroy. Pange mission lal Satan. Steal, kill, destroy. Son singaw. Forcing penakalan mo, but Jesus came so we can have life abundantly. Panganensingan. Now, to have life abundantly, in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Pa Genesis na Revelation. We need to come and feast in the Word of God. Soul, ka spiritual sa in being faith. Spiritual food pa nagaling kang. Tell na kayo, we need to meditate on the Word day and night. Wana siyam siye, for siluak kalim niya. Katikain sang malan felo. Na nan ka din taga may sang kain wo follow siya na singkan. Kadin na kadin muling ngon. May kat ngon siya mang. Te picnic siya pagkatash ka nga. Wana tigin tres ka lilak kalim niya. Te man sinmat na kayo. Ta chisya jil taga. According to God's word for the whole world. May pangan common Christian. For God so loved the world. Ilang siya fell na phone. Naga true kaksakin God. Wana nga dakalam nga. Tigin na taga. Wiowos litutang. Nga siya na travel. Ta finchak ang falok ka litutang in siyete. Walal ke. Kunokonsingan. Kaya som na ke. Akfalat yan nekiyac nga. Pange sierek litu. Seattle sierek siyete. Me Georgia. Natamal si Wiyas matfana mong lepe kaya ngal takak taliyak nga mayakes makinyegat katinakol lang kat nigun mo lasyo kat kilo malap kartlan man tagawa nga sumnal tigin triskal lang tagarela samram kalye we proy in fashili klasyo namitigat sumo chem la taga samram ngan kilo malap tigin kilo karslo man tigin ngausut flokonot pela
Sige, mute. Well, kaksakin God, klonsin Kosrae Seattle Gospel Choir ke onsukoa. Sangkalie. Lumalab sim na mistilipan. Ako lang ang kali ke pro ke pelsinge. Ang wi ko minakalin na kay wa wiyash mataka. Likiyac dan belos ke kamen ka chata. Lumalab ke aslowosan. Mangain da kain wikat. Kadin ke chiela kos wikat o ye. Nakat akilin pasisel lowosan. Anaking aslasha. Ke kos. Likiyac po sewos. Ke mamaka. Katli ship ke enan kamensa yok na baş benasish kadin gain italasya we got sisin chike malash ke na panangara ke kadakalan fast ki ko so ke pelsinge kaksin gat ke malutut matakana shesha kadin civil back ke gat akkay matwiyash ke gat mata pacl with prayers and supplication gat me yakut la gat chetu in pray ke matwiyash kewa Polil fact mo kingam tan singe nga da prike was na nangan we ko was penasisin siye. Agi nga fast gi fel singe nga talang asum na ye. Mga nakay got elusili pa nash malala yuro metiga kali pray. Fast na may tiging lumalap. Kael e pange dusen da kala singe nga pray singe naknas pray bekesh kewa bakat faseli. Kat kilomalap nisum kat papa ke mutawaek yan ta kay nilasha ke magat matayang nagegat arla nang she ke kasalong win wikat mo yan wangan etalash wangan kalash e kadakilin na katagan ke duwi sisinge kat kaksakin ko layla ta fashi di klasha kadin kay nusmalutu dingin kan kashakat kaywa nanak manasi sunggain gat elo sen fulwash ke nuknukin maun lom kadin kain Longela oana kayo mataka in fise siyash kay no si mashof na siyash kiwen na tum katang latari mainge kayo katalal fung ikish kashaksingen katalal fung ikasi malfak mga likiyac pero klit to singe kakafast kiko panay katalal fung ikiwen na tum Jesus Christ kainel kadakolan fast na mit in wibe fak ikiklantsap kakunawan flat singe Amen.